Hunhaya ZPM Legal Department Swan, Sorkar Masalama Anti Puitlin Taklo, Ropeway Skywalk and Pamchul Takzu, CBI Twitter Turin Lok Ayuk Talama Ngenna and Chentariap Mayanika. Zofatin Masonalian Takan Move Tour, Mitam Takin Haklil Taka unclear, Touristam Takan Hive Take Tour Masonalian Tamtak, Azuiral Tamehi, Alung Tiat Hak Takzeta. Atiswal tu po ni se eng party po ni se zo hau lovin malange se alom ngotang hemi chungchanga state sarkar in CBI chui theina consent apek po anhialin arin omlo ni in soi anibok ZPM Legal Department in Mizoram Lok Ayukta Athubuai in Chiamek Pathum to CBI chui ti ran ngen ZPM Legal Department hian voin khan Mizoram Lok Ayukta chairperson Pulalmal Somanhena CBI nena thubuai chuitir turangen na hi an theluta CBI nena thubuai hlantura angen te chu Ropeway Skywalk chungchangte ZPM Legal Department Secretary Pulalnun Moye chuan Mizoram Lok Ayukta Act 2014 a chuan corruption thubuai te chu chuitura Lok Ayukta in order a chua atanga tharuk chunga zo tura ti ania anzo man lawani chuan thathum aya re lo hun pek bel thei ni ma se heng thubuai pathum te hi chuitura order chua atanga tharukaral to hloma wangle zoram bi puiten an be sei ange an mu theinan heng thubuai te CBI ne na hlan turin an ngen ti asoi CBI ne na heng thubuai te chuitir tur hian state sarkar in phalna consent pek angai ani po in ZPM kai shwai Mizoram sarkar chona pek ngal nge arin omti soin an malak na chu Mizorama eiruk na are theina turle Mizoram in ma ason na tura kongpoi mo tak ani awangin heng eiruk thubuai serious tak tak pathum te hi CBI kutahlan turin Mizoram Lok Ayukta a ngen na an thelu ta ti asoi hembikalo thedun chan pakhata bera chuan Lokekta 2014 tuai section 19 subsection 5 noya hian hemi lokekta chairperson na thabi investigation kalpitur order chhoni tang hian tharukun chung hi siturin hun bituk siam leya dana hian chuan hemi chunga an thi zulo chuan thathum dang hun pek bel le theini amaro chu heng hemi ropoi chung sang te po hi ni som thum thanga sang ni le som ni pathum de to khan order hi pek ani towa amar so voin ni thleng hian kum khat aral nu po hian investigation report hi kan lang bulawa chu ba chon heng case sawa hian Mizoram mi pui hian kan be seng thil hi kan mulo wangin to na hian CBI ne na Mizoram mi pui be seng nge in refer turin to na hian voin ni hian le khai kan thelu tani engpo ni se Skywalk kan ti mai chu alema kan tarlan ang hian ramchang kang tak taka chuan tourist hip na turle mipuin kan ngei hlut em tur ani a mun sang tak taka dar thalang ang maya lang tlang thaya in kalpo na kan hmofo ome chu sum tam taka sokor moi tuai tlanga siam tur ani a malse kan nei le ta si lo Ropeway kan ti po hi dur tlanga changa lungdai thlenga van sanga shui manga in kalpo na siam tur chu ani ahun lai mi ten bul chan ve bok ma se tui ek le hnim zinga aom ta vel mai mai ani hei mai ba ka durtlanga changa chaltlang in kar po thlunsom tur ani a ahun lai tourism minister phei chuan Ropeway chu Asia rama sei ber tur le Skywalk chu ahun lai khan India rama ama saber tur ni in asoyani kha engpo ni se heng ma sonalian tham kan mu tur hi engwanga mutalo nge kan ni lam kan shrut kwal thwak don ani le sarkar vengai lo ron sarkar ta ZPM chuan chui aron ti tarup maya he thoi hian hun masalama sarkar na siam chin party pani po anlo inpu mo na sachin to le ni pon alanga Congress le MNF ministry kha CBI chuya po anlo invo cher to hian ni inan soi heti lai hian ZPM sarkar ma tuna kan CM pulal do omatsuan sangni somni pakhat khan sakor mui twai tlang Skywalk project le dur tlang le chaltlang in kar Ropeway na pam chul chana inpu ton mek Congress le MNF te hian thudik tak mi puiten an shia tan hlawnia alan tho alo soito hetiang thil lo om le chin hi apoin aza thlaka a Christian zialo hle ani atia pathian le mi puizara ZPM an sarkar ve huna chuan hetiang thil hi athlen an phaldon lawa alo thleng palani po in a chanjong chhuakin shemngai te shem turin ma an langa zel don ti asoye tuna an han sarkar ta a enge an kan clear zelang kumsang ni somni pakhat ve khan social media jak tular tak
tun sarkar fake account nia anjena wanga thom re zui tari David Sailo chuan Ropeway le Skywalk chungchang hilepse in ahun lai khan hetiang hian post asiama abul channa midang chan ve thei haulo indu sakna uchuak tak restricted tender amutu turshat sa tender manga bulchan ani a leihluak takadu sakna dong tu te chu joint venture neip and Ropeway and Resort Private Limited JVNEIP te anni Congress Ministry hunlai malakna ani a malakna zuzi le hlamzui chiang takani JVNEIP te hi tunnuwa an website te mo chui tur po a to lawani engtifakawa du saknge ania engtiang chen nge kan ram maso na ru relle khwalzin hipna tur project hi minti chat sakti le manchang ei wanga hlamzui ta ani MT hi kan ngei to hau turani na pahni an nei pakhat chu durtlang KV school atanga chaltlang tourist lodge pan na tur Ropeway project ani a hemi tan hian central chuan noi sang khazani somli pakhat point pani pakwa te meu sum aron peto a aron pek ayatam noi sang khaza thum som pasari point pariat bial chu Mizoram Sarkara Tourism Department chuan JVNEIP company hena hian apeto ani chu durtlang le chaltlang tourist lodge khan hankal ula noi sang khaza thum chuang manna nu ma chu in mu emle heti chung hian JVNEIP 10 noi sang khaza thum chuang dong chunga an na tho chu 4% chi ani noi som kwa pakwa point pathum bial vel angchia na an thok manani chu abak noi sang khaza ni vel chu tu ten nge in semralta pani na chu sakor moi toy tlanga Skywalk mun sang takadar thlang kalkong siam na na ani a Central Sarkarin hemi siam nan hian noi zani somli pani point panga bial miron peto a Mizoram Tourism Department chuan miron pek aya tambok noi zani somriat pathum point panga bial chu JVNEIP a hian apele tabokani chu kan state hi kan lo ho sangei mai JVNEIP te hian noi zani somriat chuang dong chung hian an na tho chu 5% chia noi somni pali point pani panga chau mang anga chu tan ni minwangam pap em noi zani somli vel hi tuten nge insem heipo hi heti chung hian he JVNEIP hi anre maka na an chun zom lava Central Sarkar chuan 22 December 2022 thleng na tho zo hunatan apo se sak chungin aboi ta noi mai ani hi Central Sansun aya tampe kan ni Khatilaya Tourism Minister kha pujon ro tuang liana ani a Skywalk atana Central Sarkarin sum aron pek aya tam na thok tu company a Mizoram Sarkar Tourism Department in kan pek chuang liam hi noi somli pakhat lai ani a durtlang tu chaltlang Ropeway atana Central in sum min pek aya tam company kan pek chuang liam hi noi somsari paruk point panga pakhat ani a Skywalk le Ropeway atana Central in min pek ba ka Mizoram Tourism Department in JVNEIP kan lo du saklei hluak na chu apani a hian noi za som pasari point panga pakhat lai ani chu state pachetak kan ni lo top mai atira changkhan tu ma chanve theilo restricted tender mangin JVNEIP hi du sak an lo ni to a he project pani atana Central in sum min pek bak noi za som pasari chuangin kan state sarkar chuan alo bonus zui boka an na thoi ro chu kumthum chungin 5% vel chau nu ma mu tur mitthlangai na po omlovin minliam san ngam si ani he JVNEIP hi du sakro alwa na chan tur kan neyem Mantrang ay an omani lo chuan he namdang company Google a po chui tur ommang lo hi engwanga Central min pek ba ka akror tel te mewa du sak u chuak nge kan ni hei hi chui chwa nge chi ani ang kan chanvo kan maso na ru rel heti tak maya sop chiat ani a noi sang tel te meu akhwang cherbo mak thei hi ngoi san chi ani lo Ropeway a hian chuan a hun to a Skywalk hi to sup hun to ani ma se achul rupa noi sang khat zanga chuang fe mai namdangin kan chan pual anak maka anre wangwang ngam hian thin atirima namdang aya mizopa nge ak tamzo ka anlo tangani chuan kan the chuak ngam turani ang ram kan mangai lawani po in kan rok kher turani lo o mo phur tu te Congress Ministry tanga bulchan ani a akai kwang chu ani chiangang Tourism Minister masali officiala hetite topa kan ram ro hlu tur eidu an om ani chuan kan lip sengam tur ani a
kan mel shat nge chulang MNF ministry nuwa sangni som pakwa kumtir thlenga na chunzom angalang ania wangin sangni somni pakhat chawa alo ir chuak ta hi tun sangni somni pakhat ministry a tourism minister po hi a enroll ani ve thaya a enroll lo ni chuan a chin chuaka he project pani chanchin hi chui chuak turin hwai sen takin ke apen tura ngei ani Congress hian CBI chui an ngam thu an soya tun ministry po enroll na chen nei ve thawangai thei tur thu an chwa kan ministry shon mek hi akuta fai ani takzet chuan an ngam ang hian CBI mo a chui tur special investigation team ashan pa liaw liawatina chui nge hi atrula mipui ma son na tur heti taka sop tu te zon chwa hi mipui po in kan phut ngamin omzinei malakna kan nei chhongei tur ani bok sarkar chuan RTI chanda hian JVNEIP tinen har satna kan ne wangin ti hi trumhni tarlan ani a MNF sarkar nu kum khatna 30 December 2019 na JVNEIP hi insoifya turati explanation call ani a anin soifya ta em pomtlak ani MT ero tuman kan cheto lo ti in David Sailo hian aron ziak ani ahun lai ziak tular le investigative journalist kan nei chin ZMP tlau pon thui tak chu aboi pui ve ni in kan sia CBI kaulu asoi hia nuwa azuzi le nia sia tani Skywalk le Ropeway na hi Congress huna changa MNF ministry hun in zomania wangin party pani te po in pu mo na alian hle kan ti to kha sangni somni pakhat November thla po khan MNF party a vigilance department le Swadesh Darsan scheme chu nwaya Mizoram tourism masona tura malakna shanga sumti chingpen na omnia anshia tawangin Mizoram lok ayukta a FIR an thelut vele a vigilance department le legal board tin FIR an thelua chuan sokor hui toy tlanga Skywalk siam tur le dur tlanga tanga chaltlang in kara Ropeway siam turin Mizoram sarkar chuan restricted tender mangin joint venture NEIP le Ropeway and Resort Private Limited Dwarkar New Delhi te chu contractor tan athang ti antar langa kumsang ni som pasari ogas ni som thum khan contractor te hi work order pe kan ni a na hi thlasom paruk chunga thokzo turati ani lain thlasom paruk ral nu kumsang ni som paria December ni som thum thleng khan contractor ten na thomu mal an nei lauti antar lang FIR a chuan na thomu mal om si lavin contractor chu heng project pani siam na tur sarkar lai puya tanga sum anton aya tampek an ni thung ti antar langa Ropeway siam nan cheng noi sang khat le noi zanhi somli pakhat point pani pakwa release ani lain cheng noi sang khat le noi zathum som pasari point pariat bial pek an ni ti te Skywalk siam na tan sarkar lai puin cheng noi zanhi somli pani point panga bial an release lain contractor hi cheng noi zanhi somrat pathum point panga bial lai pek ani a mobilization advance a za asom pek chin ani lain na thomu mal om si lawa za asom nga aya tamde sarkarin mobilization atan sum ape chu thil swalyan taknia ansha thote anziak langani heti lai hian Congress lam tran chan kan hu thei te ngai thavele lokila Skywalk le Ropeway chungchanga ex-tourism minister John Rotluang lian chuan heti hian soya kan tourism minister in tun lai kum thum don nuwa Ropeway kan selani thu aron soi rimai hi poi kati khop maya sakor mui toy tlanga he nabul kan chan don hian kan phur ema tlang chi pa lungdai VC tele Sipir VC tenen MOU kan inhlan ton ani kha kan la shevekang kumsang ni sompariat April thavel ni ta in kasya kan soifia du pakhat chu he scheme hi Mizoram sarkar scheme nilavin central sarkar scheme ani a he scheme hnoya hian na chi sang a oma chung jingami pakhat chu helai munami hi ani khaski ma khan consultancy firm po andu ulukhle a central lamachanga anron approvin ma anron la ani leading edge consultancy firm ani khan project teron siamin anna po khoi zui tur ani a Mizoram sarkarin kan thlan anni lauti hi kan soidu bokani ti chuan chung khoshang sang hun somvel zeta project a chuan viable chesom ko chuang zet sanction turni in kan hun lai khan viable chesom li chuang first installment le second installment po kan release ngala mun sang sanga building te sakni in malak ngal char charani a
chuti lai chuan kum sang ni sompariat kum topa election kan neya awan duaya kan chang ta si a kan MNF unaw ten an ron chunzom tura kan ngei lain kan sha zui dana chuan utilization certificate an pedu lo central sarkara an thon du lo an sign du lo ti thom hi kan shat nun ani a adot lia chuan ropeway chu kan sel ani a skywalk chu chunzom turani CBI kan chhui tir don po ani mai thai te an ron ti a Mizoram mi puite le abik takin lungdai le ache vela mi ten in lo nga hlel to te lul nen heng na chunzom lawa tun thlenga a om tamai mai le in thlandon ani wanga anron in hampwar le ringot hi poi kati a utilization certificate te kha sign in thon sela third installment te lokalin na te hi thozo to turani kumthum te me chunzom lawa a om hi CBI te chuan lo chui sela tunge he na hi dileya tunge utilization certificate sign du lo ti po hi chiang takin mu chwani sela acha ka tingot mai min han thlang tling le in achang tu ni le ngatila chu skywalk emo ropeway a hian lungdai le helai tlang dung mi puite hi kan chuang to in karingani ole hetiang hi ani a sangni somni pakhat kumve khan hemi chungchang hi puwa nei thanga chuan focus in RTI mangin zo na sang alo zo to a result atar landan chu hetiang hi ani zo na pakhat na sakor mui tuai tlang skywalk atan hian ena central sarkar in sum engzat nge approve na copy min pethayem channa sakor mui tuai tlang skywalk atan hian cheng 485.00 lak sanction approve ani sanction copy thil telani bina engzat nge sanction ani to channa Ministry of Tourism in poisa hi cheng 242.50 lakh a sanction to ani sina poisa engzat nge manral ni to channa sakor mui tuai tlang skywalk bi katan hian poisa hi cheng 287.25 lakh contractor JVNEIP nena anhwai mi ang hian pek chwa to ani first RA bill January ni sompasari sang ni sompariat 71.86 lakh second RA bill April ni somni panga sang ni sompariat 122.24 lakh third RA bill May ni somni panni sang ni sompariat 20.38 lakh part of fourth RA bill November ni somni pakhat sang ni sompariat 20.52 lakh fifth RA bill April ni khat sang ni sompakwa 52.25 lakh total 287.25 lakh department in achu dan chuan contractor JVNEIP te hian na hi 5% vel thok zowa cheng 24.25 lakh mang to anga chu tan ni dina central atanga poisa sanction to manban ala omem manban om chuan chu poisa chu khoya nge da kolani channa central atanga sakor mui toy tlang skywalk atana poisa cheng 242.50 lakh anron release achang hian manban a om to lawa poisa cheng 242.50 anron release aya tamshet 287.25 lakh contractor JVNEIP a pek ani to zok ina project hi engtik hun chunga zo tura ra man nge channa project hi thlasom paruk chunga zo turati ani a amai ro chu COVID-19 pandemic te awma wangle durtlang tlang ropeway project chungchanga contractor JVNEIP tinen harsatna kan neiti anshata wangin Ministry of Tourism Government of India chuan December ni somthum pakhat sangni somni panni thleng hun min po sei sakani f na project kala hi chunzom ani chunzom ani lo chuan engwanga top san nge ani channa he project hi chunzom ani to ri lo November sangni sompakwa a sakor mui twai skywalk hi na cho san ani to wangin contractor JVNEIP nena explanation po ni somthum thlasom pani sangni sompakwa khan call ani nge Gina he na chungchanga thilkal fillo anga choi hi CBI chuitir tumna a omem channa sarkarin malak dan tur angai to mek age na he na chungchanga thilkal fillo anga choi oma hian state sarkar levela amo phurtu te chunga action lak tumna a omem channa he po hi sarkarin angai to mek zona pani na
chaltlang le durtlang inkara ropeway na thona tur chung changa heng te hi ka zo na ni e na chaltlang le durtlang inkar ropeway na thona tur hian cheng engzat nge sen chela tangin sanction om to chana sen chela tangin chaltlang le durtlang inkar ropeway na thona tur hian cheng 2482.58 lakh sanction ani bina hen na thona tur tan hian Mizoram sarkarin cheng engzat nge adon to chana hen na thona atan hian Mizoram sarkarin cheng 1241.29 lakh adong to ani sina hen na thonan hian cheng engzan nge manral ani to chana durtlang chaltlang ropeway big na thonan hian contractor JVNEIP nena anhwai ang hian cheng 1317.80 lakh pek ani to ani 10% mobilization advantage ni khatlakwa sang ni som pasari 248.26 lakh first RA bill ni som pasari thakhat sang ni som pariat 312.67 lakh second RA bill ni som ni panga thali sang ni som pariat 544.39 lakh third RA bill ni som ni pani thanga sang ni som pariat 107.45 lakh part of fourth RA bill ni som ni pakhat thla som pakhat sang ni som pariat 105.03 lakh total 1317.80 lakh department in achudan chuan na hi 4% zo to le cheng 99.30 lakh man hu vel thok to nia chiatani dina manzo alani lo chuan poisa lam han ban chu khoya nge da kolani chana central atanga durtlang tru chaltlang ropeway tana poisa 1241.29 lakh Ministry of Tourism in aron release achang hian manban om to lava poisa cheng 1241.29 aron release aya tamshet cheng 1317.80 lakh contractor JVNEIP a pek anni to zok ina chaltlang le durtlang inkara ropeway na thok tura thlan anom to em tu tinge thlan anni engtia thlan nge chana chaltlang le durtlang inkara ropeway na thok tura thlan anom to a chumi te chu joint venture NEIP le Ropeways and Resorts Private Limited te anni restricted tender manga thlan anni f na hi tho chun zomani em nilauta se enge achan chana na hi tho chun zom ani ri lo jina engtik chunga tho zo tura ra man nge chana project hi thlasom paruk chunga tho zo tura ra man ani a ama ero chu COVID-19 pandemic te awma wangle durtlang tru chaltlang ropeway project chungchang hi contractor JVNEIP tenen harsatna kan nei ti ansia ta wangin Ministry of Tourism Government of India chuan December ni somthum pakhat sang ni somni pani thleng hun min po sei sakani h na he na chungchanga thilkal fello om anga soi hi CBI chhui tir tumna a omem channa sarkarin malak dan tur angai to mek aina he na chungchanga thilkal fello om anga soi oma hian state sarkar levela amo phurtu te chunga action lak tumna a omem channa hei po hi sarkarin angai to mek hetiang hi puwana RTI channa chu ani ZPM sarkar anlo langa anni pon lok ayukta lama CBI chuitir turin anhanti vele ta ani a he thil hi politics in be na mai le bola mang mai lo turin mi puite kan chanjwa langai hle zofa ten ma sonalian tak kan nei ve tur hi engwanga bo nge tunge eiru tunge thil swal ti tu chu namdang contractor te thlengin in chui chuak dap tiang o CBI kan soi ta sa a diklo na lian tak tak te po be chena sang tak kan nei zel donani he isu hi atelawa alian hle ani angai nom chhodona kan thlir chhozel don ya